men semre me kwaje nkrato na me ba eh ai ye de be shas Memo wakwa baba Obofour vocational training center. Aha e bia ye trends anojuma. Ebi to say wig making, nails fixing, frontal enclosure installation, beads and accessory. Ye bia ya pono amobi biara. Ye se brand be fa forms. Ye trends anojuma e ye don komi. Ya tete so ma say who ye se brand be fa forms. Ne bi trends anojuma besia how ye see your wig. Besia how ye see shensa. Yes besia how ye see chi animu. And your friend say makeup no. Into Obofour vocational training center. E to ne sa fe obi biara. Sa o ye oba, sa o ye bema. Ya play bie emma obi biara ope dache ope insano adwuma abone bra yesua niam be nails fixing beads and accessories frontal enclosure installation so wo fie na wonya wedding bi na wokọ na onya birthday bi na wokọ akọji wani brania fix your frontal mount brania style closure mount brania be your makeup so person show nails Obofour vocational training center ebie na apono so person okọ baby yes say walk in ye bie and ye start to say who empo insano juma ye kan ye ho asemi menua ba ya tete so ye wo 1 year ye wo 6 months and ye wo 3 months ye numbers na etwagu screen so no enti menua ba ma Freya then ye ndin kitawudie ye betre wo ba na wo fie no ye betre wo a wo fie no a wo peda ache no Obofour vocational training center ye sanu adwuma o ye se bra ne beka wo da ache besua how ye ti twi anim besua how ye ti eti besua how ye ti ye nsa ye wo teachers for a omo wo dra adwuma ni mu omu ni adwuma ni so na omu ni hu ni die eni nyansa enti wo ba untu sika nguri o ba unsi usika o minya be ma ye to nsa fro bra Obofour vocational training center esan say Bible cracker say ensa enye adwuma no Obofour I say me catch you say me kwaje nkrato na me ba eh Obofour said the awonde ne ho aba no me twakra insuo kra san pete santo na wamfa wo ho anhye wo ho kani ase a he na wo de be hye eri adia bomodia memfa blanket nkata wo ho yiri se wo koda ne koma ho a ai wo ho besisi wo ho so na wo de atwen Akosua A.K then sem ene ne adesua ene oni na bedwafo ba kyeremo jumadi edi wa hei Mmpa so Nkomo ya desuadua kese papa yesua ade o yesua ade we have time to learn and time for fun ni nyina ya desua eno nti mense mre no me we kuku damfo bi wa ha se me ka kyeremo se ne no masha red de se enibra ba ai eno nti be introduce o ma kyeremo na ya hye dwumadi na se yo odo Akosua na chese me hwe top and down say na de ye obabe na je say Akosua say yesu ensu amoye di mochi ye de mo be na yesu say di papa ye di mochi o say the guess no ma ba woni swaga on ka ho now can you say woni swaga on ka ho wo swakla o bo ho mode won pomas cross on pe unsa bayoka yo me pacho we bo di aha ma hwefo na ye de sie ni ai obi ho ni mo bi so ho ni yeah me da wase ene akonya awde amame anadu we se me so membra na me ne wati for meche adu me da woni umpenifo ina ase na me din di Joseph Otu Senior me din di Joseph Otu Senior edin adodo na de nim fresh oka fresh dia botwe fiti madina to botwe dia ani kumasi awontin so dumfo obia nim fresh enye ize yo pashe friend no Mr. Fresh I
fresh ba kope won say edin no okra no because am ebo a ahwa na sojafo ne a policefo no mo ba giska o me ho bi fi say din no eya policefo ne a sojafo din ana okra no eno nti yem pass me nti we de mo yema no Mr Fresh yo papa oh me ai hey is all the day bia no so sisu eni naja when day you're looking so good nyame yo ready me say afei na ebi mo aso Cheers TV bebre na nimu bebre nso nya den enimo etu bebo odin yo akosia obade nyakopon hira awunim say ene candies maba programs na yen start crab mani age wunim de ntia Devi papa we metin a voice bia ye program no fresim bia me say papa we da be no ba betina hey but ene nhira nka nyankopon na oh nhira nyame etifo ye nhira say nya ya papa wo say da bia na me ka say enye kasa ne enim ka sure ena enye nim de bi ne enim chen obi bara kwanya sure but eba ne sa no ye nyina yesua de ewom sɛdeɛ wɔhwɛfoɔ no dadafoɔ no nimi din na nature prophet ɛnso san yɛn kɔ baabi a madina ne mpɔtam wɔ na mbutuo yo madam ase sɛ meto nsa frɛ mu a ɛnɛ maba yɛne etiefoɔ ɛne ahwɛfoɔ ɛbɛsua adeɛ mgidi sɛ nyankopɔn kakra a ɔde akyɛ mo nimdeɛ kakra a ɔde akyɛ mo no mo nso mo impact ama aso ebi mo so yeah na esiesi o ma ware fie any omo relationship mo yo men say Mr Fresh ma yenko aha me pacho wo say o find it out oni oyere wo ho ana say ompna ana e wo ho na o find it out say ebi a ma wo nkola be se miensa nkola miensa no find out some years to come say nkola ni nyina anya wo mba then na obey Akosua me dawase ne akwenya wasa de ama me biem de owaso no ntie de honhom ne kasa kira ata sure oba warefo ama warewo amen no wote babu akase oba be fini na ne neja akani ku no ma ye namba ako tifie na se me be hu se mo fra ma ako me yansa no yeah enyame dia hallelujah the American say normal there senka ne mekane na sure na minim nyame ne dia ankan se berebesi besi because ye hu ze taatema wo kan and duma dia ye die bebo ankofu bebre sure because menye kura metumi abodin ye nyina ye papa oda sure ebi tu no wahwe mofla no amoma call for the university enye easy eba e na chete nkula mba kuma akufo no ba kukura no ye ni moja iwie kura se ko gine japade ne sande ade ede ama onimpa da sani asidan kanya nkopon zo mo no ene adini na ama be ma na nkasa fini pimu ede ba kuma enti so obi a onim nyame de etu saa bibisi etu na ede nsemi bilebeba ba wansa ya fa nyame se yewura ne ye kraje nkwa ne de Bible say edwamambo no owo nkwa na tete aware ntem sure enti we edwamambo ene de baba wa mbo edwaman aba mflimu mba etiminya hu se ya na Bible say ukoto so obi butu oyira abo edwaman a opa enye dede ye ni din na tena ho o mpede afadewuro na bom konkon santan na obi ante enti mi hu se mekon mintumi no krede se me yesofu kula no me twantro me tumfutu mu kofo nim se me yesofu ntimi hu se oba maware no ya wo me yansa na e behwehwem na nkura ni nyina enya me ba me se oh because of say me nyanya me nyame akwa anti no me siesi na mintumi eno de enya Yesu Kristo no kula ye di nechi no asem bia no ntumi ankari odu bebi obi jeye ede to ne kon enti amatumo me ame Bible to see e papa point ma agufi won no bradi nyankopɔ ani enti me metna TV fidie kese we tu metu e wona nyame aba mu nkwa de asotro ne de mba ba de bense o ma me no papa e wona me kosere o mu sure me mo ma me no papa aba mu se
Obana so because utitini ya ye tumba ne kwa yeso onye japade on family fi onya ka de ono nkwa amfa entina ma ne ma onya ba be ma no yo etweme mabo se ono nkwa amfa oba ko fa ka ba be ma ne pia wono yiri twazi ya unkwa ka njere ne ta mama mbetinu ne ma mbetinu wa de waso ogbobi enti moment asade ne beba no eno anze mema na ya mema ne ma na ofo hunze enti ya papa na mode ma na ode enwo results aba bone to enwuni enti jana tebia blibli amba manemba na me yede me ko probi foforo ba se meka se mintu na kan tro se meri akobu edwaman nkura ma akoma yensa me ba nim na ma ka se me yesofu ntino nyankopo adwe kwa me kan so ye etoi nyankopo abu befu ma wa ben de bebu yatan intimi ntwantro de ben se obae ma obeko mama na kwadi muso ede ebeko ma de na me ka me hu se 77 periods me hu se mema bi aye basa wo mbawo obi monya blocking ata na ti bi mo ahye mo akonfo mbawo 77 periods me hu se sa be ma ni nyansa wo fom adenta na me kasa because say mimbe wu kwasi ya wo ma mbe ma makum nsia fa daka minni baba ko chi ma pempem twaja dwonko dadulumba yo enti membe disa ankwasi ya sem ne chimu oba na o meyire mi we keep na ase na obi de ne nsa be to ne nsem ate tini se abra ye di e ho enti sana tieda ko ni mo de ko bebi se me kwoti na enye ode na wo se wo mpe ko menyo obi ode ope na wo film nchen a na be unse hwe ediasa ya no mo ya bibi aburo adwene ntiase oba wale fo bi a wale na so no nkuru ntia emema be pe papa ye be so pe wo be hiehyia nkofo bi be unse omo ya big kwa atu ukuru na oyafo yaw na wo fli aware na ase a e wono be unse on be mo 150 10 cedi 100 cedis ye di ndomi ene fried rice ene ye de kai be bo todwe ono be nse wunya ka wani bi ende encho nti agosia memeti ase die nyameti ai mema na ko obekwa akunu ma me ne papa mu na nsa no makwaje me nsa na video me de apebutu an foforo de akomo mu na makofa twa foforo abeto dem etwe de yesom etwe yesom wo ye den a etwe ye bo nsam sure o ye bosom ni obada wo pese wo lo wo be wura abekoto nti etwe de bi ayesom in design ti agozia mema nako mema yeso mamba fresh say ai yesom eti wo ba no obema wako brebra mba amane amba obema wako o me dede anase o ma me ye we ma enko hawo obusuafo omotiti wi a ankasa de na nkanye den amma yo perfect nature yo ons mi musa wo so wadwen kirebe na wo Joseph Bema ka say you Mr. Fresh akana adwen one akana adwen aka ebi na wo de no obekata so omo obi nte na nkora wa form say wo ma na wanye omo nso da chi bi na ne papa wa beje nkola no agosia wonim say me wo tumi wo Ghana ye wo nwumba akudu wo Ghana aka ma mi atwam say me no radio station bi na TV station bi ada sa ai ene de anyum sa kwode anyum odo se wo fa Mmpa me do wunti me de beche wa ma wa bo ye crazy success so one when you obi onkoto so business yachi sem bi free won so da ko mo sa anyum no sa kwode so akoto se obi butu na yire crazy so abema na chi sem bi free an ko amo sa anyum ne se bebi wo fa Mmpa me de beche wa ma wa bo na kan pese wa fa chiri one na bi nyesa ko ba ko na akora mpo na nyinse ne beba wo wa ebia 10 bia oba wo ba ko wa ko 10 bia wo ba ko na wa wo ba ko makofo so mo 3 na je se 30 wa utimi akọ no ba ko mako 30 e de awo atimi ahwe wanim esa ka che baby akwa na pampers asa baby woman school fees aba baby oba ne yare agi we nyina free ho na make say say we ever say ketwa no kura wo be 1 year kura na ade hu a na je say uka kureti ya be 3 na je so mo be 7 8 years awo na ote
etimi dwete mu ba bi saa no aba na pa na no kama na o hye ho na o ji hu sika be kom kura so de ba kwa ya na kura na se nkola no so nyinyi o wa hwehwe mu eyi che se from primary GSS akodu SS asa we hu say Akosua edu sa point na say dey fresh di kan kan no e berebere ama amane amba ena wum ekurase maka enso manwe ade ba ko ya ne say watimi ahwe nkora mama wi university awi na je se papa no mfie no kan ko 50 ko pension mu no sure ti afi na wo san be sha se ba wo nkokorama ya Akosua ya pa ba se wo de betena ho anhwe akọ no maduru bọ na yewudie ene se de me bra kan no we enye na ma asole se eye wo sofo kura pop kura wontimi wati ase enti jana ma nye den enko ba asema me de tatuo nie saa wade no a wafo wachi awo ba ko mienu miensa timi ahwe wa mama wie school ama achi wa bebie na no aka kire se nkora na nye wo ma akọ hwima mpa nkora na nye wo ma na oma wono se oba de aduro ni se sawo niema na wone wo ma no nko na gya ho de be ya me kwa no so be kum na ye kwase ampani bi ani sisi achi bawe ase 20 awo oji usika no asan de akoma ono na di na wasan adi na guso e no ne na wo sa ama eno ane se monko na me ka chem se monko wie na abusu ampani court judge koro lawyer koro hwani kuro ba be gina mu se me gime pesoa ana se omo gime matade mu ba kokora de amasa awo ba no ne mofra no de be si wo wiase nye Akosua ya na fresh mo kan no maka se ena nyaminti nyame no onu nsu nti nipa kura ka be gina mu se de o kan se pa da atedie se omo se omo gine ne mama na mpani ampa ba kokot na judge ni atimi ahwe no esi nyamintrase na ma tworo wie ene e fresh se de akoye no japade no fi ba ko na wo yisile gu no ma je woni oba na bere ma je de ama no investment am ye wo chefa ewu na mde ahwe o ma no momfa ma de na monko be hwi wunim se wo ye nwe ne agi me pin me dan one room krama mu a abi am de be wura magja beto dan nim no eja beto ma hye eti me de se me betwese kan ena ma twese kan me di kotwaw ena me bebo ena me yesi no se de me bra kan no de wo be di enu achi ama wan hwa wo nkwa aka no bakodi no ba bi ani kwan se wani je be hwa se ono na wa di dem ana se we ma men kan dem die nye se bi de atwa wo we say o kan wa ma psychological damage because as me wuti Akosua eye nema miensa ida se wuti na se uni akoma betimi atwa hwe eno ano no nsori biem wo betimi atwa hwe na wo stroke nyamu ano no wo ma wo dada mu meye nipa kan biem etoso miensa se nyame ambamu te ye na wuti bodam eye nan de etoso nan ne se nyame begina wachi na wonya ankofo Akosua se wetimi atena opa na yaka cho se oba ne a girlfriend otiwe girlfriend nya oba na wetimi ahwe no school am na wie du ba bi na yaka cho se onya oba na meka se ya pake ni masi wo se omonko na wo so tu wachi hwe ba bi a onko twempra bi anwo ba ko bi a wachi bo no akofa ne na ba ye wo de ya sa de we onye se bisu anka meka se be ma bi a wo ho awo nchen se ko ba ne sa na anyo ya bat we emema msere ngofo we hu ngodi nko ase bia wa chiro ba mo chewo ba ko we ka se nature prophet ne kan di ko wo chen ngodi nko ase bia obara ne to onye za se de mi no ma sa mitino e tira ngo ba ti ase ba ta ko sia ya pa entino se ba ne se ya me de mesere ukope na akoye gidigidi bia ene emma wo favor when it come to a bia o mo favor chen mema de odia ye oni ade nyina ukotene won sase kopre ne se kakra bi kura na unya oba onye papa obetimi akobie ni ha mama police ni bi ame atwotwo ne menya fa ho wani mra ho so na dance 15 years na Akosua we di 50 years ne mo 15 years won sama baba yi nipa bi 65 years what you say eti manem fa mu so nya dai enko wo de wo nkokorama unya bi awo wa nya bi a Bible say enkwaji nti o ma obi ye ayitoto wini ma ayitoto ayi bema ne bema nya adwuma bema Bible say enkwaji nti mo bi ye sa e bi a wo de wo wiase a ba ye ne se
yenguma na hwe omo ebi asenka ye wa twum makro ebi an kombe ya bodamfo ye papa ide ya na fresh kan say ye nkwala na se omo nim papa bia papa na no munim ne som papa no nti omo ye papa na ye twin mu ne ma mo ye den ye papa no ubenya nkwala nyansafo a they will take you as their father because we no munim but you go nya jana man nko sofo bam na kwasinya hwe a sofo betimi afo abatwe sei fa pim no yo prophet dey say jama nko ana prophet fresh so say jaima nko adofo menye bibi ana say menko di dem no chine bi wan kwanko twe obi musu onti wan kwanko twe nsawom 15 years 30 years anka unfie ho yo Mr. Fresh, after years dive into yawarie mu abium. Is it right to have sex with your partner annually? Oh no, yere ewo say. Oh, embrace. Hey. Agosia. Yeah. The American say sad subanu. Nyangopo angaza won say eno na Sodom and Gomorrah. Yeah. Nyangopo on this say. Mentwa no we ba ko frɛ me ni kunu anytime bia ono bia na oye ne menses na bibi no me pa cho onye se memba odin die but anytime bia oye ne menses no ni kunu person on fa ne to o sentie se wa mana mfa ne menses ni mu a obefa ne to. I don't see it as logic e bia even when worry oba ne se den kra o ne kra. It's impossible me say you're right and I say you're wrong. Agozana ye kana ye kasa bia edinka ko tu Bible. Sure. Said the old Bible no kran kwan dia end the we free anu be ban so ye no kure. Because adia e ma Jesus Christo ni budi fu omono. Na ti o hwe agozia ewiase de ewiase we ti we. We hwe ade nyame ne 77 previous we jimi. Oh. So say yemfa ejana na emfa o bo bi wo ya o de wura ane nti wi ya wo be ma ho hwe yo muska bi me wo do kwati ko wura ba tum maza 77 periods asa wo yo ba na sa wo hwe me na so ani be ma bi ti wo na so wo ye wo sa wa walo ano waro na mpranto na wotua so wo de upa fle number we wo de ontumi fle studio number na fle me number e kwan bi e be fatu bia me ba be yiwe free sa don toli ni mu no sa mani unu me ba be yiwe free mu because sabe en kwasi asem e den ya na ode be ma ho hwe embele bi du yi pani bi be ka asem se ye bo wura ye parliament house ye wo pelifo be blo mo bo pam yes sir up to now omo ntumi abaka amba me kan wo hwe oba wo so obi si o parliament no ogitinja obabubodin obi ntumi abeka ti dia pa na beba se oba wa wale no wedded wife what is ka ko bone woka o se me fa ne ko se ko to na me fam kwati so tu na se kura se woni na ndi agroma na se amfa wo de hye na tumu we ya aka mu wo de twa akukọ kula akukọ oda kosia on otu na person odon sa hye ni tumu kula wo de na ye o na wo do be ma be hye ada be ma na keji fo be ma yi edawo ye wo bi be ma bi wo wa on da bi no fa say keji fo be ma kura be so the road to say the and I say even me say bi o bi nkra o ne kra say the nkra say the epief o bla intermediate meka masaka bi we are young girl na say woti awari asa na onu obi twempna ana woni minister bi woni MP bi woni pani bi woni ne wo oboa na boa wa toka bia ma na wa apartment bia na wa rent up na wa se wuturu mu kwa na wuturu mu na odi be di kwa ya maza wo de ye pon amede me number ne be to fle sa minister na se MP na sa pani na onu wanya ne ho se onu de nkofo turu mu obebu egu mu no
so no ne ba anani nua ne de ye na nke be ne da but na wo ye be ma tutu na wo ye sa sebi mprebiasa suanyansa na etwe de chintrum etwe de chintrum na tumu ko de na munya ho tumu na nkasa no se die no we will come back to this homosexuality na Akosua de ya kran se hwese oba akoto wo body dogi na so fame na wo tumu na se me bo dogi it me di wura utrum hey sometime kula ya na bro adwene ntiase so won enti me de me ka enwu enye se ne Yesu Kristo kan no wode Nkomo a o se won wode nso yiri ena se omo no wa Ghana asei an Africa country na wi ase afana ina na se wo boss abla na wo de twan atemu mle ne duru na da Nyankopɔ be se ne totu bento na etosu mienu no se ba aku ne dim de etosu mienu na ye twan o hyen a sa da no be twa bebi obegina wo so do boni na achew ba ta akwoti na odi se oba ni turumu no keke kona ko pepa efli book no ma wona be hu bebi obekwa akogina Akosua yo yeah that say prophet fresh yo prophet nature onso adwen che yeden Akosua otin se bi se ya na me bu funu mi o onim sa ebi mo bro eya re ho semo se bia wawari se otiska wari unti o se uturumu ana mepe Akosua empanimfo ni mu a sa semu ya me beka we opani fresh anim ni ene empanimfo ahwe nyina anim ena me kasa se me mento sebe ono obi a o makwan me fa no to ti onye obi a de nhye fa no to obi o makwan me fa no to be ma wo se me de me yonko be ma to na mefa be ma wo se me de oba to na mefa omu nyina ye moa enye moa kakewu omu no uyi moa firi ho a mo ho omu ye moa mu moa eye moa mu moa eye temelele mame kan asem nkyerɛw o se be ma nipa de sani anyame abɔ e ma wonyansa to the point say se woni oba na be da kora na wutimi de wonsa so okotim na ade ahye oba na twem se de be ya empatre wonyame nyansa mu no wo kama ya watimi aso no kotim di ahye oba twem da wo nantwie wa so no kotim di ahye oba twem da hwe aboa ponko se de osi gina ho na hwe ne be ma pa enso otimi no atimi sole no de kotie no akuwura twenim straight na wo nipa da sani a wo nsa obetimi asum de ewura ba bipa wosim de tumu ho nam de bewura na nka da krompo se nka mahu se kraman foro no yonko ba ena nka na kote apatra ko hye ne tunumu kura na kamesa ka kraman de wono de oninsa wo de sum ena kraman aboa ne fa no yonko kura aboa ne hu omo kura mi ntwa no zofo mi ntwa omo hwehwe ubenze owo ne nan no owo ne nan no hwehwe be bia tokuro no na wo nimpa da san awutimi hwem ebiemu ndimite kwase asese kura de abakwa se fa wano bom nyina utimi de bom uwia minim kwate ko hyetu wachimi medi omu nyina ye moa wate ase omu nyina ye moa bat muntie ema no ne mema no amoma mo ho kwame ye mo saa no ye kan physical no impact de mamo no ye wura sunsumu a bema most of mema no a eye ma memfa woto bena mi nimfa wotrum eni ade nyina akwa ba igoro aquatic society bad some evil society say wom a wono no oye sade agini tumi oye sade apen wealth amen ka sam nkyere wa nipa de sani bia ba ye wo sade no e de ye ne sacrifice e de aguni bibi so e ye na so siesie bi na oye e de apen ni monyam no truly wo wani monyam no nkoso ni mpagya e na wagede aye ne ono ne de no eti wabrabo no yedie sunne odi opa nipa no mane nye ayi akoya ese wo ye Tesla ka ye vene say ayi Elon Musk na de bia akwa no ntam $1 million emfama wo unhu abrabo ne so wo de best kon yare wo de be kon problems what you say mame de me ka wo mafidie so say first no nanke wa asofo ni bi ne some aquatic members ni bi ni ade wo honom some sakawa boys ni bi wo honom a oba wo kono honom na no da ye se wonfa hankin pipa na se na onfamra na de akone de ye drama na weye ene ne ma ne mani abie na mahunu nti obi wo kora oba na ono eba na akrokuta ne tissue woni ne da wia onkopere na akọ wia akọ pepa na se what you say na se no
obo hu se saa na e koso nti omu ntimi nya saa ne ma ne mfa ma enti ne de bi tie ka che bi me se ene ye woni oba da atafre na se o tafre na se a wo mene na se nsuo no sacrifice na wo giba no musuo nyansa makasa se mi wo ha enti de o ka se obu ne nsa be ma no pese ofa no wo ne mansisi mu no e bia o join society bi be ma no join society bi e wo so de ye ne rituals enti se wuntimi de ye ne mefa auto ene ye se wo hwa auto ye be ye wo de ye ne obema fa mansisi no e ya ba iguro ene omukọ etimi boda wuro se hu Ghana fuei mama ni na ho na munya jimie a e ma Nyankopon ba shi Sodom ni Gomora enu bi no e na ekoso yi se de me brother kan ne Mmpa ni fo no bebre se de obi be kan se ye form to ene ade no me kan ho na etimi ba abonten be kan ye mama ye wade nyina ho kwan na se nyina na fata yen obi aye turumu ni se wadi ye gate na ono no oba atwa wo ho Yakopɔ bɔ ne kama se wu twa ne se bɔ ho kura na intiri esɔre wo be ma be hu be ma to a wo be ka se be ma hu be ma to ma be ma asɔre no na wo word be kwa na mi nsu ade hu mɔbɔ minya word bi afa ma ofunchi woni mo funchi ofunchi echi una wo ho what you say because hwɛ o nyame nyansan mu hwɛ sade o ye sade we na se atemmu ni wakora nyame bebu atan because nyame nyansan mu body ni nyansan mu Akosua we fresh gina we ne ho ofe pa hwɛ be ma obosi na metiwe na ma hwɛ fresh sa mesim be ma asɔre Akosua hwɛ fresh ho ofe na hwɛ wo gira we wote we wo to hwɛ ho ofe munyina wona ye hwɛ de nya Nyankopɔn si ehwɛ wo modi wo se obansa da ho na odi ade kata dipa no ho na be man sada ho na de kata dipa no ho ne ensani mienu gu ho a utimi hu so ba nsani be man nsani sure ti sade we nyina ntimi anye wakono oba to obo oba dogia bo se tuoi ekona aba na no na ayi akwa bi asemo kan ma mesere o se da bia wo twam obi da nche bo se bi oni oba ne da na je ta ya no nim se bia ebo bi no mo bono se eto a emere na se wo bona agidede sara se wow nti le won ye no hwe ya no se o hwe baba to sa o se man we e de de ball to man we what you say Akosua imu ode yes etime come say one de huni se f na oye eye jimie achiri degree promas ena de ono de nye jimi mu degree promas no okwa ba iguro o join evil society or the yen rituals or the yen niema iti maya no ene mema na hodo na bema bi fro no ba wo ba e maya na asisuo no yemfa warefo no nto nche ma na asisuo a wanya obi manya papa bi o sika ene ade nto asembe san a wo ne nchen o ne dafa wo to de kan bisa won se wa fre obi bisa won se fro wa fre obi wonya de wo pa de awie iti Akosua yi me se me yire no na se me ge no na o ka se da be ka se hello baby ene de mpesa won me dafa me to sada no ano me yi ni magwa bonten me ka bibia sada me yi ni magwa bonten sa wu nipa na wote sa no wote se nipa wote se oba ba ka kire me se hello baby pa cha wo meta frem ase mo sa mi ni nyina sada na me yi magwa bonten ite Akosua turumu fade ye di spiritual ni nyina gu nchere turumu na te se titini ka bia da me kan wa hu ze papa ye nkwala brem ni wo ni ka bia na ye de ma ye hye o ma me kotwa no mo de elastic atuni abone po ene janka be hye mo papa nya me nshira o ene janka eno ye moso bet ena ahoma na ma betwe abone po eno de girlfriend o gena we betimi ahye no betimi ahye bright e betimi ahye akwala wo ya akwala ketekete kura che bright betimi ahye the same nika no ayes nti nika no ebi edigu wonum na ebie nika no mi kire wa ano ne sisi no ne kase nyina te sisi ti de ma wa baka sa won hye ba wo bie mu se ya ayes ne ma mo trousers bi na aba no stretch bo so bie mu se na ebo tie elastic na dem it is elastic na dem ne te se te bo so ujira wa na awuragu sei wo na nti wo da awuragu sei wuro sana turumu kwan tie okay it is a woman kwan na obi fa to elastic le kura wo to no ai masa bi ajanan e katwoma ajanan ntimi ma no afi ye bespande emu ba beti ama na bespande nti uto no ntimi kan twum biem it is a udidi
ensu a wo se e ka wo yem mane ho no e be sen aba agyanan a wo se gina wo yem na e de wa wetim Akosua ade ba ko e de pa ne se agyanan ade wo pa na wonya baabi na makoto no wo yi wo wo sane ho na wo ebedu bedebi na sa feelings ne wonya bi na wo de agyanan no enne wo krampo wo asa woto nsu no yo na fi kwase mpani wo bo pampers me se nipa no na wonkwa kura ne nsa kura no so be fa woto a dwane na wonkwa nkobo yo yara se ahwefo osi dwane na wonkwa ankobo ahwefo eya empire brain wo metisan se na me di yawo se etwe pa wo ho etwe aye obi wo no ma oyi ne twe so se ya enam fie pom ho no uhu nam pa otu se we ye nam na o se me mpe nam wo na me pe sa tokro ya se beta frache se wo de ube ma wure mu a expande eno enkantum biom style size out the room no sa size na no nye ade be man utu firi bukura fa sa fa be man wo se na hwe gyanan krasini asemo yo prophet nature mami busa sa questioning bitiwa bukura fu mema obunfu yo is there anything that could feel good for couples to do before or after sex bibi wo ho no ma Emma awarefo anase mo twemp omo feel good before or after sex bi ho yeso mo ye number feel good before or after sex you Akosua say metiwasi na se mo bedi mo ho ana se mo di mo ho awie mo feel good bibi a mo ba ye anigye mu ana sa bro na mo di o se den na mo yo mo di mo ho awie bibi wo ho a mo ba ye a mo ba feel okay as a couples Akosua da bia me kansa se me say de me ma feel okay wo mpam ada me kan wa say my ready sem ba bi di mo ho ana mo be wura dan mu no nkomo bi wo ho no ma yi nkurase nkomo ye mfa nkompa no so me sense su bi nkomo bi wo ho no ma yi nkurase nkomo ye mfa nko okay what you say ye se hwerema na bi twennwom ba enti da moment am ma dwese mo di mo amopa ni je wo mu no edie ho nkomo nkomo edie ni je ba nkomo ede se die ba enkoa na yeden e wo se okọ enkofa nkomo a ede adwendwene beba be ma no so na ede adwendwene beba ba no so okay what you say the moment abema be stress pe ne be ma ho den kora ba fom the moment abeka asem ya kire bema bi a anya ne de no e ma ne mema ye e ba fom obeka asem ya kire oba wa bra mbe kompam a be puti ni mood off no da mumienu bond no say we be kaka no we be kaka no no ba ko de yete ko e ko ba ne sa pe na ko se ba ko pe na e ko ye adwuma no emfa ni genya den e manti de din kan me say be ma kwa dontoi wo ni oba ne kwa ko dan nya fe na ade ko na na no me frɛ wa na wo mfa no e na ofon no e na ye den a magro mo ho da wo na be oba de ne magugu ne ma so to magugu ne ma so a etuo na sunkuni e ma no se ya na mo style be se o ada ko ndo pa na so to be ma ni sintudia mo wo na bi obutuo ma na so puru to ni kakra bi mo nwaman papa what is na oputu koso kakra wo ye say was it why say oputu no fresh so wi wo eno wo na be obeya yes ade we afi na abeye ena adwaye no sese sent ho krasini wo kompa so afi na ka adwaye wo sent wansem fa no to nchen what you say mo pra mo adopt skills bi mo nya bi atofi bi alewa black and white bi na ne mpa no so we di gine yonko de kakra na we agine yonko de kakra what you say we ensa bi na fruit juice bi unim ensanden no ma unim no so wonya red wine bi na wonya wo hardly kobi a enye de bebo dam enya manfo de wunim ready nya no bi what you say wonya de da form slow bi na wafa wunim se unya red wine na se bi a ensa bi a mu kakakra na se wunim nom na fa bi na oba na fa bi a wunim se ma dwaman kosoro pa e ma mo feelings kosoro ma mutimi tia mo ho mo se yes na ma from pa what you say mo gross agro no what you say na fi mfefia no ni nsusumu ni ade abeba ya ma bom ho awie no oba na kamfo be ma no abema no wakamfo oba no e ma no ya mamunya ise de asem na mo ye mmema no favor asem mekoso aka oba no da wia na adwene se obema no ye o favor e ma o twedi ye enti kan e na wadi mi awie be ma ni di wo na anya wo da obegya no wakofa me mafoforo wo na chi e ma munya anya atwom yon gratefulness na me kan chi obi se answer na me papa fresh ti way fresh e betam sika se me koto me ma duro 1000 Ghana cedi
anno mama mbe mama yeden ama matimi adi twache enye ono ne feelings ntia okay eye wo ba na wo ba be di ni feelings ntia because me be ma no sem under 2 minutes na me di shem toko pe ma pe a manya me feelings awie okay be ma pe wie feelings be na wa chiri bi wa pe but wo ba na e bia ho wa chiri we also ball ma feel ma ho sisi wo so e ma wo nerves ne timi relax what I say e ma mo jane sane ma wo ntinimu e sane no wo nti na be ma ne ba adwumaden be ma da oba say after sex a eye but emma you appreciate be ma obetimi agwo ama onan ya yetitiriti ama oni han na ma be ma timi boss appreciate it e ma ne feel be ma no ba no so be ma kwadonto oba na yes announce we yuti onso waka sa no announce ni tida kokoso ay asemanhia wo de ma mu nyina atwedes what I say bone mra na you am pesulomium dosi that's right na obone mra de afi bo se oba ni tia yese kono oba ni bi won ma o kanfo ne kra na we dibrim be ma ni bi wa kanfo no we se dibrim ni nyina mfanya nsama what I say enti akoso asa wo kan ye di ye ho awie no na Nkomo hwespa kakra bi wa sonim na eyi obayi ti da na so akra na na machi na we bo Nkomo da hwedede na mafomada amo sori adwena ye foforo enti akoso asa obi sa ya eno na me de me concern ho pa na nkwasiafo na se mo be compass ho na mo kodan ka eho na aka so beto eyi phone cover mame yes fresh one to phone cover then time to fresh ni kwa untini sa ye ni eho na akudumja no akoso ya yenko ye yo yeah say okay prophet fresh akoso ya question ya mebusa prophet nature me gidi se wo asembi kan wo ho ba ma me busa o sa question we ehia me pa se wo yesofo yi eye se wa ware oba ma no ko fi sumas na oyire free mu eye se ware ni nua ba se wa ware oyire we free mu o se tintin atwan ni nua ba na eye se mo de ne sha na because o tue sika ana ware oba na we free mu de eye se di oba na sha nan ema ana se be ma so be ka se eye se me so me ware oba chinchina achi oba no so be ware be ma na like spiritually ni physically no is it right agozia asema o busa sisia no asembia sani o ma na be koso a ejina ebusua no because me busua mu me ofa eka baby okay ene de me bra peni di ade me na number no me ma me na epeni inti wo fa for na me bra na epeni inti eto ono ne di me wo fa ade odi ade ne yesi onwale me bra me wo fa yele no ye yam fantefo okay inti odi ade yesi onwale me wo fa ide me wo fa yele no ba me bra peni ye sofo okay na me wo fa yele ne de wanu wato watom wo mu baby a o be wura anti no atom ba na me bla zo nya den any you because we better no monte one or two things be into be inti ba your ebusua bi wa tribe bi wa enye bone okay your tribe bi wa kula utumi fa say utumi wale wo fa ase oh okay wo fa ba utumi wale wo fa ba utumi let me say what tribe bi mu say you right say yeah okay no dey wo say bia say ye di mi ye wanyene ye di mi si yin no na bia ohima no osi wanyini na ewuye na edimisie no ohima no osi ono ayankonwa yele sure ye do si so ese oware no oh okay na nkoba ne sa na bia mu enimu mu abusua ni mu na se wo osisi mu na ye wode ana se eka na wo boye no wo mpese ka na ebe hie egu ediza na te de yemfa ni nuanu wada ba ze ni nuanu ono onfele obenne enti se nye busua ene ye busua no embra ne omama ne a omama bra omudi so a masa oyire ewu no wewu ko bebi na go eden kope na kope floor aden dan obek na wo de akra na beba wotirim sani mpa we no that means say onu akasa kura ba kura oba na se kura na ori ni nua no me se na me hu no onye obedi
onye ni nua na obedi no ye obi o aye de anya bon ebi won say we extended family o sure eno de ebi extended family de ebi anka me minimum obi a obi de tie me o de me nka me ofa mebra oba ne nko be wale lady bi oba akra fufuro no ena me ofa na nyame fa ne kransi waka ba bi no o si de bi ontumi nwale no ntimi ofa ne wuye yebeko mi anke yebeko yebe no yekohia mi anke no yakọ mi anke ni fie na lady na mebla be wale no no to no nti no ye ya nkomodidi ma na mi anke mi black ase enka ne yiri ni o oba afufuro no enka lady we na nko obe de obe wale no mi ofa na anye de ama na wale no ena obusa mi black busa mi mi anke se nkontumi wa na me akesi da bi obetumi awale no nko wale na nke yeyi nti enya se ka me bla wale kwa nko obetumi awale won because nimpa ni hu se onu onim me ba me wo fa ne bo me bla ya blo to the extent wo hu se baby a me bla ko wura ne mu ye won ba nti ye obusuan bi wo to eno emfa eno de omuchiri ana omu monisa enti de me de be ka ne se saa nimpa no wo hwe no otie ya enidie mu ebi ebusuan na okomu no omo ntisa ye ebusuan bi wo wale kula yetumi de oba ba akosa to so ye ebusuan o ye ebusuan o ye nu bi di afan be nya nu bi a boss papa yes rew no edwama dokro sa akọ kurasini je dwaman no na nye ebusuan bia no mo yesa asamo yo prophet fresh me say na me no me say si bio society e pese untu omo ye lesbians any gays for no agoja me ba answer na me call questions no question na obusa me pese so me wie no question e come up so me say nkofo na nso na se gugu nti omo hwe ba de me answer ye no nkofo be fili be sa orade for money chemo ya koda kwam ke ye wo enioma mienu esi ba kusi wo embra wo bedam enije esi wo mbra wo ne oba ehyiam ena ye oba akususu a embra ma de wie no ede na efe pa se uti aku ne bi o yere wa sheda floor yere o ko fa we blame oba ya no wachi no tena no odi bi ama no we did Akosua as another spray no go na different I the same perfume now bozo obanya nsa for so say nye de bi mi su ya na de na de ase de we we na won say me na de bi ameka me se be ma waware ana be ma onware yo ne oba twemp na o fiti plako pa bi oba ham e de ne kwati shem bi asebi impedance na adwen no tete kraman no mundi agro kraman agro be wo odineti okwa na odineti na odin na woni na be ma de na efese wo yire twem wo di wa ba na wote wono wote aduane blo no odi aduane blo no be say Akosua na de no for ni aze abamu agro sure udum je wo yin ahwe yo no asa afle no intu betnament na ade tenament ni enidi no ti ba ku hyenenum no ti bi hyewonim sex na anya so de kwati ebe hye oba ne twem kwa na sex ye wa agro bi wa ho maza ubetumi ni mpe edi agro ho na obi sore prekopo say o de koda dem ho na bi ohun na me ba sore koda o ba bi bema bia woye sexy ana romantic bema say raw ba pant no ba raw pant obi di onyo obi di obema wa akasa wa woro eni gu asesem eta na me ye ka no ba no so bi nkura ngoro me ma no eni ka se de o ka no e ba no bi nim ye da senta na ye wa ti ya ye kire no ba so bi nya pa se oba aso o ye friend say o bet
na wo bi na wo fe wa no ka ho no wo bi na wo so zip ma bi eno kura zip no su ni kura ma zin no ma utimi na wo buza wo sin bi gu sei Holy Spirit Holy Mary urade won edi ani akahwe last week Saturday na me lady bi di Nkomo waye pedicure bi store sakese no ye adwuma ho woni wansolo intine di oye ne se ne di odi mu se yanko dem a wo ko dem a won ne nda woni ma agro on pese obeso ne nomfo make isi no wo de ya won ne nkonkoda entunim onya guys onya mpenifo ba na ndamfo guys na no maji omo afli ne nsem no maji ne fli adentra because onu daba woni ndaba kwa no ada entu ohun se nu wa wo ba ko so dada in the other guys need to make omo titi posh rooms wu fun se kitomo anti magi we twanity wu na wa wo ba ko de be okay olu ba wunim afido sua de no wu mi no wu se omo janje wo jimi no jimi omo nsa ne nya ko omo jiboys no omo ne nya ko obe nse ejinum okos no ba no wu sa wo ye mistake sese wu mishia no ewe nam iti dia se what sound as a color no class is a perfume e won hwefu na kita no as fresh first na mi jimi se de me hunyansa o se fresh me pese obeso me nomfo me bezo obekisi me de to ro be ngudi mi na me enti enoma bebre hwere no ohun se wiase ne watwepo no hwe blue film na egu ya obi mu twetwe no enya boni o enye obi a na hwe blue film o de twetwe ne hu meme ti wo sei metumi no atena de ma hwe blue film ma adwi ni wo oba betumi esuso mi mu me ho nsole ya adwi we na peki na moja ni edi ifusane na peki o enti ohun se sa wa mistake wa twetwe gusu bebere mo se nsu ase I catch them. I say, first, with the media, go no mammy, kwanza me mesrawa, o phone no magic. Because the same won't say, why you perfect, will see, I didn't say, what bay, star be unknown to me, farmer. Me name was your shaman, a young answer me, I'm making, or the fresh blog, a me bet, a last time me bet, in Kuto, any high blog, or the fresh, which ramen home. Jai sada ne boy no de me di ye no ansa na ice block no be na ne flu kwat ne wono na wallet no de ko into ye young girl and ye young boy uni oba no anya obu nsamo hwe oba to me di wachi efli ni fie na anya se rape na wo rape no atetire no na wone ne da na onu ankasa ma atifli ni fie na obewura wo de ma wone menda hwe bebia atwe ise tokuro baby a say no about to me wuro ni wi na de twa yim say dina we are on kissing the twins. I enjoy it a lot. Thank you. Man, ebi mu ye romantic ebi mu nso de me ni me bi mu fly ni ma me fly wo 10 years ago Michelle lady bi Michelle lady ni wi na me say oba ma Charlie ma ba o de udamu sunku okowaye no anapa me sa fle no Jennifer me di twe pa me se masoro ba de wa ba be ne de me tuche ma wa se obi anka bi ntire no na bela bomu da se oba be ma ne na da no aka chote you are so sweet entiano keke no wowu no wowu amame na de na wo enye kwa se oba be bie no so ane ne ndo emema bebelebe gu wiasi enye ska oba bi enye ska omodi agi ska ndi ska no different yeah Akosua na ye no nto nchen ede na efe pa se woni be ma ada na ne ho aba wi na wate a wona ne ti da wo so na ana wo be ma no wate ni ti da so na won san nam ni trim na won san nam ne nepo no wo ye ya be so won asa sole wo ya be ma na wo hweme na so oni oba da wie wie no ada no wechi di ama wo na sabi we jimi for pa kana wo odibo kan mienu awo be kan ma no so di me ka
Oba oba so na se woni be obema da woni be ma da wi be ma ma nwa sepe owie woni ne da ba kuri na wodi echi akyere ban wada wo nso ni mumu ndi agura osu jimi for de mi hu bi da musu awia na ebo mo amugugu de ma mu nya awale no mema no bi kuraze na no bi zim because ba woni da wi na osu ni mu kuraze so what a gymnastic mother but me I take it say mema bi ho no me under 1 minute mema bi ho no ma odi oda wo su say odi ya na wan ho asana Debi odi ya no asana na ni kwan say odi ensomu na ye no ahona wasa o ka ben no na o ma no we so no ye ne niam bi tiam na jinja mo afili o da bi mi say esa na ho emishi Debi akuvia tie o ye ne shin no kwato na agum Debi tie boga sofu tie de America no hwe ewi ase na e wo no ye be ma bia no ono hia first acha ebe 1 minute 2 minutes 3 minutes 5 minutes first one na beba ba second one ene ye di o hwe me ametuo sei me no da na se me ho ba ne me ntu a agozi awu me tu dia ene ye betumi ada o na ye di agransa na ba me ntu na sa hima na me nu ya me ka bibia akosia ensane o me minimum nsanom minimum edonum ba me de ense me no da na se utuma me kwotene me ho ba na se man feel lazy na se me kwotene short na me ya na establish mi ma me ka bibia ye anhwa mi nso e wo de mo ye dwale mi nso ni na wow sana me to me ti no ma ono de first one or ye ba second one so ye under 1 minute beba and ti se woni ni mpa ni won se ahwe umi ye obi bebra ho ye obi ane won se Bible say oba de na so na wale be ma de ni na wale akoju atuwe se na wotiwe eh maza be ma bia wo wrong na ohun na no wempeja na no kwati ewu be ma bia about 12:30 to 1 na to don't so be de wo that's right we ya be ma na wo hwe me na about 12:30 about 12:30 to 1 na don't so and de ama kwoti ambelem ando mu antole ankojo nso wo de wa ankojo nso krese kwoti ni bunipa enya tan de wo yale e bla sofu be ma weduro ye betri weduro na wa ye usisi weduro ba so ye be ma at least what do you say me ka bibia me kan se we mi kwada wa e bo be wa ngbi etumi jina to say tim chirebe utum se amira za pillow no Mmpa no pillow 4 na wo so mintube zo de ba ko de embre no de ato na ntim na ka be chiti no ado baby no obi ani asem na obe mapa no oba be hia o ya wrong e de na fe so be yi brazia no we piwo neti numfoni won di a chance mpo ba o mana feel so big to the sense unshia na so bada sure so ba no ye o ma bebre unim se mba mo pekering pa very very enya mba ina na pescal enya mba ina na pescal we obe krokro no enya mba ina na pescal we obe krokro je say edi na odi keke no obe krokro to the sense de be say onu sa nipa ndi ebi ya ondi agoja ye won kofo bi wa on o ma wale o mo ye mba o ma wale ba se o mutumi ko mo ex wo mo mo ni o mo da mi wo madam forgive ya wo se wo share boy bi pa boy no wo fe po yi ni picture tire mi boy no kwati nyina wo se wo ko boy ni o mu pie be 3 times in the third one there o mu year fine and wo se ende de obema na di because one ni pie 2 times wa ma na anya na hwe wa anko ni fi be ende de wo se ende no kwata ba de wo se ne boy na nya no obema na di agodia o tuma kwati na akunwam boy no papa nation na de na okure Fresh G. When get here no. So no. Aha. Akosia. Na ade aya bodo sa. Me producer o ya so me bi won ma ya na me me kire. E wa fidie so. Wo hunu. Fresh o kana fresh kan se o kan se obi won ma first one ho ba na wase ada na ho se kan no ba se aba we oni ade ni nya bi won ma ya yare. Obi won ma jimi ni wa jimi se uniform na se still asana ya yare. Pesa di o. Me be se bodi wa fidie we so. Because you said that time
me producer e mama de me use me nema bi am ne buy producer ko yi ba ko mbre me we normal thing we ho da bi we be wo musa man ka bi wo nema wo we sit time sa na ma wuntiri no do ye bema prophet fresh now can see me say me one can see we dey say one can see na papa in charge of thing Eji Agovi ade American no we your bema there at least also make sure say oni oba hia mo oba ye de ninji sure hwe wo bie ye me say girl no asema na American girl so makwa watena akondwam boy ti wo makwa shawa do say boy ni din kan shawa nto de tower boni mtu wehu oba no piano as kai girl no say abane ni so nto no ye ya no so ni bluetooth won say ma no nti boy bia woni wu fa wo dem no de na wonya afi na wo sha ase because girls no mobile no ma connect with omo phone no mo bo me ejo ajo aba mata akotu no otu ekika ko tani ni a akwan ko tini ni na Ozi Jesus Ozi avide na bo ni sini trase because na genem ozo ma fufa bia onim say because be ma wonya kwan watwena so a 3 times avide afin wo hia no o be ma na firi okohwe akwatini nani fresh sa akwatini nyina ni no da duro ni eno ti pese won cha de mu na mbie phone lines na hwefo cha mbie phone lines ni mato wona ma fra na mo so ne how bi am wo bi am wo di aman ibi mu na mani o in designing power o say avide mini ndi nkomo say obefa ne sa ontumi nya twebe obefa nsa ba no ne wo fe na na mzi mami wantwi ya obi bediwu obefa na chi ndi wanhwe ya obi di no na chi akonya obi be wale ube wale no right o obi bediwu bugo ye nimba bebrebe a omukuru num because dey bia na me kase be ma osoro by the age of 25 years any obo osoro by the age of 16 years and 18 years difference near difference na so and who ya osoro by the age of 25 years obi through 18 years masa or be 7 years experience and odi be hia masa ade a okredi ade be mu man sai kwoti af ewura ni twemu no ebeje wonsa enya kwoti ketwa na wo be odi be brache ano ede na ede pa se wa ba oba akwonya akonya sei no ama oba ba na am sei na odi wonsa mienu we odi be bi oye kakra bi egu ano na ketolese no odi fa na tweba na no that's right odi fa na tweba na no odi fa bensin ne na ye titriti na wo so sei ya fintino another you woman koto kaka no do kwoti no ubi secret no ato di twe no di tia no obi a onje hwe obo be wo fufu aye nkwan di abrew that's right now there was say woni ni ndi agro woni nda bia wonsa so nkosi ne bia se wo hwe wo di twa na nka de ate na oba no be sole na waye ti bi di esiwa obekwa samba obekwa akwaji obi sika de ablew sambre obekwa samba perfect nature ozia me be bie phone lines ni mato na pese me bie phone lines mato na o kire ya de you are for me bie phone lines ni mato ho friend na kire wa dwen o wasem bibisa prophet fresh wa ha ana prophet nature wa ha na mo nkire wo na obetumi ekura wo kunu wodam obetumi ekura wo yere wodam ene wo mpona no e wodam yo prophet nature ozia can we be kakra na me bie phone lines ni monto ozia din de se we se me ka jo se fresh abande ya da me ka se bebre sure what I say because nsem na no wa chiri nyina mu no by ozia o ma de ekura mi na o ka se fresh won se ohwima ete se wato nantwie ekote odi aye nkwan no wakamu ohwe animu ni sina wo se sa na te na be ma bia okote yentini ene memu yeden etimi boom na obisa se de ne wo man no rade we yentini nko a we yentini betimi aye ni siya se minyan bebere ya betimi aye ni siya atwea ma odi esina pane de esibatems the sama enti sa oh eni rade oh okay odi ase minyan bebere de bon betimi aye ne sa we se me kamba ho me ensa ana mienu a
When you be a who de pa one hair won't meet him. What I say? Fresh to me. Mmpa Oh. Madiwe. Fresh said you can say of course and idiot to see no. There be a mekanse yɛ se kɔtekɛse aduru bi si ni hɔ kɔtekɛse aduru bi ni hɔ amanfo afa ho no ma yɛ nneɛma funfun bi a na wakɔtɔ anom na ɛmmoa na ɛnyɛ ohwe wei ɔno ne bɛma ne se obi hu sɛ ne maame wo no ebi yɛ ambɔ ne sisi akyi ya ma ne bɛma mpie yɛ ngumu ye yɛamfa nkuto kula twetwe kwate ya twetwe ai ya twetwe kwate wodi kora ne nkola bere mo gugu wodi nso hye gugu ma wie kuku ne wo mu no na wodi nkuto odwale na wie no bo so maame odwale akora no wie bo so nkuto no aso be no de twe na de kurobo yi afa ho abɔ na akora no be nyini no ɔse ma wa mama boro wate ase wanya bi se bi a nkola bere me yale bi beto mu ene wanya yi saa de wi be kirew wo frɛ na se ma we bi ye kirew ye mfikire ye twatu guda bi a papa ye twatu guda bi a ye kirew ne ma ba ko mi nu ade be ka ho owe enum 1 or 2 bi a be kirew aka ho ade gusu wi a eno ye ka se wa wo yusu saa de wi a we ye nwentoa so se ma we ne na we ne kina we ne na we ne kina wo we ne ne wo ba wi bi ma je se na wotwe wo we ne ne wo ba wi bi ma je se na wotwe nti wa hu se be ma no ba bi e ba duru yo ke ajawe what you say enu achi wie na hu se roba na apese ye nkun ene ade ma obetim ja massage ama eno so ati yirima eno so ho ye adwuma ebi mo won mo te se no fotene na papa na no fotene meti ma ko te aye kese nya telefone tene ne hata ne ya senior de kutu afrade de abrew ne ya de agene gine ye won nema won ma obetim de nua makoma ne niema keka bo nkuan no ekobe 12 ne ya de aye ama oba se woto no apese gine ye de ma de massage to no enye se de massage ya no akoda etie na akwadwofo nyamfa so de bia no iwi a obi obma sa to duro bi local one bi na wan kire se bi at least for squatting kakra an exercise bi kan bi ya no se ni pa ne sini hu ebe gina oto no be yi ebe nane ebe yemre ebe squat ya ne bi kakra na timi ahye to no se de hu obi de woni giye no enja go se we na se ye kire na so fa so yi a one etimi akotimu yedu 2 etimi ma me ne ko ya me ho baaye na matiada no eyi ni firi ho na we ma ba mama gina aye pampe amoba na mo piaw wati ase aguso de be mka se abibifo nyame anye yaboro se broni ba edi bibini kwatia eni jipa yo I have for my phone lines ma to ho number ni 059 764 3384 059 764 3384 and at 059 764 3385 number where I me boy moon fre eno 059 764 3385 may sense it should be 059 764 3385 mon friend na mon show my dream o person me bisa prophet fresh any prophet nature wa ha on bet show yo hey and them we ase go say am tell dey say broni ba inta brof before no man be bere na nya brof ma ware say broni ba ni ne broni ba ma da no bini an be ma nkotia edin so beja no ko ye nua ne ne ma otwedi aponyankopon de ma ni nyina ye ne ma emu ye de go say am de bi wo no ma so da ne be ma entimi munye de na say entimi sori ene ade a ye wade bu be ma osisi achi ase wa ha. Hello. Yeah, such a good evening. Good evening. Other 4 bay ni odi be a okase free. Yeah, your friend Edmond, Mr. Free Ashnaima. Pacho yeti o. Yeah, me pacho me problem ni eh. Hello. Yeah, pacho yeti o. Yeah, me problem ni eh. Okay. The me name really have a sector. Na say me Mmpa no asan. Me sorry biom. Make a call and next round me be man na like I am and never improve him.